Шбашкарда хытла час ачисене палартна візем арт-дизайн хула конкурсне худшынна. Тересем шерытла учреждение хаклана. Везене чи лемлене суйламашы мыл булман. Шакна перен пултарулы хушкане те курсайыненче. Икшириккімі жачас аденче ішлегензен семескіде ставашуғыш вижі жолға Аллах шурална. Өмінде бұрны жагірдестезе демеше хуттайынде өше бігенне. Анжақта гунда шырдегі спылманны бе қашненжек чечексем шумырба юқсагайна. Көжал варамалдан хигенышсыне шудайзе чечек сажы ергелене. Лаптыға хитре чулзембе шереплетне. Візіне депутатсем доянма болышна. Шагын евер илеме рокари деші. Ашам жызем болышны бе, хамыр вый шидерне бе. Фантазии был небе и биржа клаптыга лартрым садига килес килечем бихитре вырым был нужен. Тогда аджизембе гашныгун кизе киленет пер, тутухса киленет пер, фотографироваться давап пер. Эбир кунда можжевельник лартрымыр, ачиток лартрымыр, хоста. Кальжезембе аша амыжы девиштерня Наталья Семенова шак садиге мұнук нельзе жүреть. Специальный жебе биолог пулныскер узылы же худшынмазыр юлайман. Кіске бұғытра бұжы лаптық илемле чечексембе тада теленмеле күлебезембе боянланна. Хали гунда темде бұр, кебер арман дада терлі жүрджун. Президем шабизине издегелеші, те президем чечексем издегелеші. Шагынбек берін лапта китрелензех барад. Аша амы жызем, подембек хызен келенжен илзе хитре шаг лаптыга илемлеце бұраща. Лаптыга илемлетме шу уйхенчех пигенне. Уды уйхен вешенче вара хула конкурсне худшынна. Икширикімі жачасачы ландшафт дизайне номинацире баларна. Аша амыжы бе воспитателзем шагын баш ешірлағашын мар. Юнашарах решчен келгардышне тергелешін. Шуғы жабурны жагыртме пигенне дейінде шел дада лажа ураби вырнаштарна. Чевашен Галарымвали Вероника Павлова, Игорь Ульянов.